Da li ste znali da je Mickey Mouse zapravo projekat kontrole uma? Da je Walter Disney nekada imao brata sa kojim se posvađao, te je zato brat hteo da ga uništi? I da Mickey Mouse ima još mnogo kontraverznih činjenica koje ćemo da obradimo u ovom videu. Slušaj sad, ovo je opasno. Dakle, postoji teorija da je Disney tokom hladnog rata sarađivao sa vladom SAD-a na propagandnim filmovima koji su koristili Mickey-a kao simbol poslušnosti. Ideja je bila da Mickey podsvesno uči decu da veruju autoritetima i slede naređenja, a njegov tadašnji nacrtan osmeh i monotoni glas služili su da utiču na podsvest dece da bi stvorili osjećaj sigurnosti. A slušaj sad ovo, Walt Disney je u svojoj punoj karijeri onako od početka do kraja u početku imao saradnika, a to je bio njegov brat Roy O. Disney, koji mu je pomagao u svemu. Međutim, nisu se slagali na nekim poljima. Kada je Walt Disney hteo da sagradi Disneyland, Roy se nije složio sa tim i rekao je: Ti sanjaš, međutim, ja plaćam tvoje greške. Ne želim da učestvujem u tome. Međutim, Walt Disney je iz zajedničkog budžeta povukao milione i bez Royeve saglasnosti sagradio Disneyland. Roy je popizdeo na ovog i onda je rešio da nekako podriva i uništi sve što je Walter stvorio. Te je zato počeo da pravi jezive animacije kao što je ova. A kontraverzne činjenice koje su toliko duboko ukorenjene u Disney su, na primer, izgubljena epizoda suicidmouse.av. Ovo je jedna od najpoznatijih creepypasta. Iako nema dokaza da je autentična, mnogi su tvrdili da su vidjeli verziju s jezivim zvucima i Mickey Mouseovim vriskom koji traje minut. Također, Walt Disney je imao obsesiju smrću. Walt je često govorio o strahu od smrti, pokušavao je da pronađe način da ostane živ kroz umetnost. Neki veruju da je upravo zato Mickey uvek isti, nikad ne stari, nikad ne umire. Simbol večne, neprirodne egzistencije. Također, postoje i skriveni simboli u crtačima. U pojedinim starim epizodama Mickey-a mogli su se vidjeti simboli lobanja, crnih krugova, skrivenih brojeva 666. Iako se to verovatno slučajno poklopilo sa animatorskim stilom, teorije ipak tvrde da je to njegova povezanost sa tamom. Također, prva verzija Mickey Mouse-a bila je zlobna u najmanju ruku. Mickey nije uvek bio veseli heroj. U prvim crtanim filmovima ponašao se surovo prema životinjama i drugim likovima. Disney je kasnije promenio njegov karakter jer su deca počela da se plaše originalnog Mickey-a. Jezive činjenice, zar ne?